Kaseng National People Party NPP hapo ko Omsning constituency kalanang yo bor shushu na kajingwan penyaso kispangut kinong kitkam lemmat kidkhot na ka party UDP Congress VPP but kiriu shimet sa ka party haka santrik luber arajar arpusa kata shwa baka election sa yeng robar thawan lok sabha kanlong haka khandai trik yong arajar arpusa ya kani ke jialang la penlong ha Umsning Riboy district but yakite kinokit kam jeng party bo pair la pediang subha do ba penya sing CM working president ke NPP East Castles uba don ku parwar ba HM Sangpliang spokesperson ke NPP ba Samlin Malangyang secretary in charge Riboy ki MDC ke NPP na Riboy ka Kong Magdalene S Maulong MDC ke Omsning ba Rengsai Karbuki MDC ka Umroy ba Victor ni MDC Jirang haringkat kwe kiwe KNPP dari Sorka dari Kaseng kepada Srok kan Kaseng BJP po dari mo leseng insya ko kasi nangi buat join sa Kaseng BJP kasi leseng insya ko ang ilayo opisa kani ibubun kita ini andre kamde kata nama mangiro ni perkat ng kata kedrio dengan kadang ni sawan join sa Kaseng NPP nama bali ngili balang ba Kaseng NPP kadang kalak nanti kabang pengin yang dari berkata Ibu Rio ni. Malay mo ang kata, wala mo ni. Gianani kung ampurin. Bailong MP, Jong Kastil ni. Kani ngalong kajimantoy ni. Nama balay, maingay sa nama ba ka NPP kadai Kaseng kabayaran ng BJP hanggang Sorkara po dili. Dalasi laba niya sa ni. Mo ilang niya sa nagkakit kasi ni. Ba intervention mengenai kesaksian menamai hijau tempat kepinjal si kan sayo mantu dan sokar ini. Kakawai pakaian kakwa kemarin harbai day ba unia putong bagian mo upra asal nilai dan sosial media ipli kebeban hadu dunia tai sampai mo biar sultan dari tim ko mahijat kendri tengah soba mengi badon sabar upra ini pensi dan kendri sudah. Kadang ini benar. Kadang kalau pemangi berhati berdan opera ini kebaik isi dan beliau. Atau mengi berdan ini isi dan beliau. Isi. Ya. Mau dari kata kebaik apa? Mengawas sopa. Kadang kita dengan NPP kadang ke BJP. Kira akan kena ini kumpul kami ini perkataan tak ada beliau. Ikut penjat di Jawa Tengah kenapa ini ada tak ada beliau. Nama apa? Ada upra unek hapok dari musyong tangkum oposisi MP. Upra pengambat sikan tienru anumdan basnak itu benar-benar. Kajing kena bangsa ngan asal berongkum ni kita akibat kena pilihan ni hai kata kajing bangsa ke badan kering parti. Hinamlah pensyukuran madan, himtak madan dia kata ke bangsa lada himlak yang kajing sisya. Haduk mentakin bapa masusi pemenhak lagi yakhi ya kaluka yuta hapok shalom hikot yu baiba banyaki hantai na kata bangsa hendak syai kijak kita tangha assembly kimnot syukur mara lacak nama bamdan kata kumka kamdan kata jisisha kum baki kimnot yang parti jungi bagai ke parti bangsa ngana sobat om na tentu ikini parti ba keno sobha badin percaya kata kabakam sneo ya ka jing keno ka jongki ku ki pai ba habedi ka bangsa lene ta corruption kabakam sneo menta ka de ka corruption nene ban corrupt ya ka mindset ya ka jimbot ka bar lui ka basur joki samla ki jogi dena shisnam men shwa la syak korok ke jingbat hat di samla wat kam wat jam dena syai kali solution policy la shisnam menta wat syak kumne wat syak lam bakla ki pai ba mi na ni jilang grand situation ki thau bagatu ke reservation policy ke ritam jing pen biai ke masipon shi kan nanti la kot hamlo yo kam ta phasi dungi kumaki ki kam kum baki ki pen thok beria Mungkin tunggu, ngana sukya itu kata-kata. Ketika jing keno, bakal nong ini, kat bagi
mengi dan Persyak Menteri Bahapur ke Parti ku Gasir Konan. Ki Okba kelanang hiar kami ke dunia kejelas ni lang hiar. Hendai ke budget le ke mang tingka jongi usnam pemerintah. Arja atsan ke poin arkunyo hajar terus. Ladadi pakanang hiar keladi kenang hiar ke budget. Nama terkenal ki babun ki skim jingpen roy ki poin kishnong ki hak jopi. Bak kunjuk nashwa ban pensno ban pensyai. Bakum ki pai ba ngendem dei ban ngok hakinu no ji shalam bakla baklun nong ren. Kajinya ki jom kini ki parti ki bang fa pencer keteng. Kilalap ba kilai tip lagi nama pi. Bagade kajinya ki kebatang siteng leti sudah par. Kanang dan kamai kebabian kajinya ki kucuki. Nama terkenal masuk betong. Kat abanga dan hari kami meeting ha konstitusi la jongru. Ngakrat ya kali. Ngong ba mental subha lek sidisnong pensyai ba pensutu ye ki katu kat ni ki kenwon ki patba ki katu kat ni ki snong ki babu ai prak ni ngai taga kadi ke jing buat prak kaya sebiam ku betu ke jing buat jing ai ba hawa hos na aja prak dai ngai nan namar ta na masuk bedom ba nakanya ke jongpi Husiar nama kadi jing pensutu bakla jing pengam bakla lakum ni kumpai kan ya kan kumpoi ni syakla ki babun ki brio ko konstituensi duni sendiri boy ni pet hatu senam aja hakpa belasah pensutu bakla hati ni ki ramba ken ke baki ki syam ken ke baki ki yo kadai ke jing syai lam bakla la syai lam syakla dengan tren Parsi yang kata, kini kita dalam makam ki jatuh nasi yalam shanu, saya keli lagi lagi, ni tengi kuat, bangi min keren nam takalawai bersisa juga jatuh. जब राजू को अपने महीने के राशन का चावल मिला तो उसने देखा कि कुछ चावल के दाने बाकी दानों से अलग लग रहे थे। राजू को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने इस बारे में अपने दोस्त देव से बात की। देव, मैंने इस बार फोर्टिफाइड चावल लिया था जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व मिले हुए हैं, पर मुझे इसमें प्लास्टिक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने भी सुना है कि आजकल प्लास्टिक के चावल आम चावल में मिलाकर बेचे जा रहे हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी देखा है जिसमें उन्होंने चावल से बॉल बना दी थी। क्या ये सच है? अब हम इस चावल का क्या करें? राजू, आज पड़ोस में हमारे एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर आए हुए हैं, चलो उनसे ही पूछते हैं। राजू और देव ने अपने एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलकर इस बारे में बात की। सर देखिए, इस फोर्टिफाइड चावल में कुछ दाने अलग दिख रहे हैं। घबराइए नहीं, FSSAI के निर्देश के अनुसार चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही मात्रा में मिलाया जा रहा है। इन्हें कहते हैं फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल के दाने चावल का पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन को सही मात्रा में मिलाकर बनाए जाते हैं। फिर इन्हें आम चावल के साथ 1 दाना प्रति 100 दाने के अनुपात में मिलाया जाता है। अच्छा, पर ये बॉल जैसा क्यों हो जाता है? पके हुए चावल में 80% स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है। और हाँ, किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है? जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।